Katukad ti Basol. Tinapalabas, inapresyar ni Bakit Pipay ti kabarbaro akot ni Ligaya. Ngem dinamag na daytoy, no apay anasken pay lang agimatang iti baro. Idinto, tadamot ti kotse day di Francis, amabalin ng aramatan. Kinunapay to'y bakit nga amangan no kayat nalaang apasikatan ni Margarita. Ngem nakuna ni Ligaya, asaan akasta ti rason. No dikat gimatang iti baro a kotse, para kadakwada asa nga pamilya. Kabayatan na, iti panagsabat met dalakay amansyo ken bakit agno. Nagdamag to'y lakay, no amuna nga ta, no asino tinang patay, iti Daydi Francis. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Ammom ka day, no asino tinang patay, iti Daydi Francis. Ha? Di kagdanag, kabsat agnaw. Tadyak ibagbaga iti sa balay, bubilang ta ibagam kanyak. Anya? Ammom ka day, no asinaw, kabsat agnaw. Saan, kabsat amansyo? Jakam mo. Pasensyakan, no nagdamagakin ka. Ngamin, kaya't ko amaamuan no asinaw ti kriminal. Kat, anya ko mati aramidam no mamuam. Balsag. Ha? Wain, kabsat agnaw. Talaga abalsag. Lakaya kong. Kat uray mataya kong. Basta mabalis ko ti kriminal. Anya? Isuano amom kabsat. Pangaasim man ta ibagam kanya. Alay, nakadanon tan iti balay mi. Ala, dumanon tan. Tainak mangisagana iti pagsangwan ta. Sige, kabsat agnaw. Agyamanak iti tsaa, kabsat agnaw. Sigilat ta. Ay, Agmerienda ta. Taing kanton kabsat. papanawin na kun adagos. Gaputag subliak matlaang adagos iji happy house. Kabsat agnaw. Saan ka kumakumurgura Gapo iti dinamag kukin ka. Jak kayat apagsaritaan ta ti may papaniti dayji aban agkabsat amansyo. Ngamin, nariga ti mairaman. Sa bagay, maawatan ka. Ay, basta ti makunak kabsat amansyo. No sino man ti kriminal, maduosan tumatlaang. Kabsat agnaw. Ngamala, di kagdanag. Tanoad daan tumaamuak, may papaniti day tabanag. Ibagak tumatlakan ka. Agyamanak nukasta, kabsat agnaw. Kasano, amo? Panawan kayon diti balay da Margarita. Inakon di plantasyon. O sige, sa anak mo lang ang makapagbayag dito. Amo, Inaklasarong karan ni Ligaya, kat inako ni munisipyo. sige, amo. Jak kayat tagnaad dito. Ngam kasta ti kayat ni Ma'am Margarita, amo. Saan nga amin nakayat nakatong palag? Kayat na ti agnaad dito. Iso sige, agnaad lat ta dito. Nasaya at matapno awan tilak pa dito pagnak. Amo, Jak kayat ti agnaad dito balay ni Margarita. Nga uray pa'y nagtaod kanyak ti kwarta na aramat. adakan ka na ita, amo. Nasaysaya atan aditoy nga agnaad ni Margarita. Isurukan ka no kasano nga aramatan ti Manibela Ligaya. Isuda ito'y ti aramatan mamang iturong iti lugan. Huwag pakanigid, wano huwag pakanawan ka. Wano anya direksyon na kayat mo. Kastagayam, Don Juan. Sige, kabayatan ti panag-drive ko.
obserbaram. Sa nabale, iniinot mo't laeng nga makasursuro ka. Juan, Don Juan. Adu tinas ka na masursurom. Agpapan na panag-troubleshoot tilugan. Ha? Rumbang lang nga masursurom na ita. Dahil ti ka nito ang matadailan kay titalan. Amo makitaan wanya titadal tilugan mo. Kanamom ariperen. Nagrigat gayan. Ngam, sige. Sursurwag amin dagita. Nasaya at nukasta ligaya. Dagimay, kita ang isumungan. Ni Dinggas. Apay adi na kadwa ni Amo. Kit nagpagnapagnada itay iti farm. Ay, Jack amo ah. Ang mga nun nabwate ni amo. Nagimay. At dakon. Agbati kayon dito balay da Margarita. Uwan ah. Ni Amo, Dinggas. Napanan. Imunan. Ni, kunak man wagyan paila ang itoy. Saan? Nukas na. Ni Margarita laang ti agyan ditoy. When? Sige. Tada pa'y trabaho. Kat umayak tulata sumarungkar dito eh. Sige dinggas. Ag-an-anat kaaon. When? Uray da kayo. Agan-anad kayo mat dito eh. Nakaluto tana. Eksakto nga alas 12. Ayan ngay ni Margarita. Jack amo ah. Nagbuyag mat iti silid na. Kadyak pa na kita nga remuhar. Si kanti mga yabkin ko na. Tao may mga nun. Sikan ah. Si kan o. Tiyak kaya't di makangag ito. Apa ako mga agungat ngay. Si kanti mga yabkin ko na. Tanaturturad ka dagimay. Amangan ngamin na tong paon na. Tamo matday chay. Sumsumro. Anya nga sumsumro. Basta sumsumro. Numayat di aldaw na. Nasaya at tipan na kilangin na. Ngam numaditi aldaw na. Kagura na aming nga day ang lawlaw na. Masapul ang kanayon asalaan ti ugali na. Kan patiray ukan. Di kasta ti aramidem tapno saan na ka nga tong paan. Si kantupay katsong batam. Uwan takabalak nga labanan. Ngamno si ka nga kene-kene lang. Ay, awan, abakan na ka. Mala, yung kakidi ayabanan, tapno manganan. Oh, sige nga Rod. Inakon. Sige, ligaya. Manganta. Amo ka mabisin ka. Juan nga ron, Don Juan. Makapabisin gayam ti agsursurong agmaneho. Kasta lang, tayta. Ngaminton makasursurukan. Mayaten. Agyamanak ka, Don Juan. Kan tapno saan ka malugi. Bayada kung dahito in order ta dito restaurant mo. Anya? Saanan? Unay kan aya. Ngam, Libre ka dito, iligaya. Urayawa nakakadwam no nairanangad da ka dito sentro kat mabisin ka. Umay kalat tamangan ditoy. agyamanak no kasta, Don Juan. Malangaro din, mangantan. Takalpasan na, isuro ka manan ngagmaneho. Agyamanak manan, Don Juan. Nanabipay, ayan niligaya. Awan, Apo Mayor. Nasa paarimwar itay agsapa. Sinukon ni Don Juan. Anya? Nagkuyog naman Juan, Apo Mayor. No kasta, sa dino ka no tinapananda? Isuro ni Don Juan niligaya nga agmaneho. Anya? Juan, Apo Mayor. Nanapipay, kumusta matilin ng daligaya kan Don Juan? Ha? Ay, kwa. Mayat mat, Apo Mayor. Awan mo't ti makitak aparikot. Anya ti panagamat mo iti panagkuykuyog da. Ha? Ay, kwa.
Awan, Apo Mayor. Adda nga ta relasyon da. Ha? Bagaan ni Ligaya na napipay. Ngami, sabali ti ugali ni Don Juan. Amangan no may sagmak ni Ligaya. Anya? Ibagbagak da ito'y, taamok ti ugali ni Don Juan. Iso akasaritan to ni Ligaya, taliklikan na ni Don Juan. Sige, Apo Mayor. Ibagak dayta kiniligaya. Apo Mayor, adaawag yu iti telepono. Sige. Hello? Hello, Astor Angel. Ni Madonna daytoy. Oh, Madon. Amuklatan, no umawag ka. Nasayat ka kasano. Nakasaganan, Madonna. Nasayat. Nakasagana matan ti kwarta. O sige, Madonna. Awagan kanto no adak iji mansion. Sige, kasta pa'y ngarod. Bye. Bye. Sigurado manen a kwarta da ito'y. Ada nakaparking a kotse di taparaangan ti farmhouse. Nagpintas. Kabarbaro. Siguro, kotse ni Don Juan. Ngam, apay nga adda dito'y ni Don Juan. Sinarungkaran na nga ta ni Ligaya? Wano? Adda nga tan relasyon da? Margarita, adda ka man. Anya ter aramidam ditoy. Lana Pipay, adda gayam ni Don Juan ditoy. Ta nakaparking matday ta kotse na ditoy. Ha? Apay nana? Adda ka din relasyon da kan ni Ligaya? Anya? Anyan ni Ligaya? Ta nakirelasyon adagos? Ha, ampang talaga. Anya ka din ti sasawa, Margarita. Sige, nanapipay. Innakon. Na, anya ti sasawa ni Margarita. Ay, baybay akman lang. Anda akmanan, kabsat Pipay. Kumusta ka ngay? Si kakit di mo, kasla nagbayag adita nagkita, kabsat aman siyo. Kumusta ang kalaang mo't no nasalon at kapailaan, wano saan? Kat nasalun atak lata. Apay, sika, saan ka nasalun at? Ay na, lakaya kon kabsat Pipay. Saan nagpailaang nagsaksaky? Nasalon atak lata. Ay, kasta ingkan ijay ayan dagiti ubing. At daday jay salas. Aw-awiran ida dagiti taga-aw-awir. Kat niligaya ngay. Rimwar manen ngamin isursuro ni Don Juan nga agmaneho. Ha? Gimatang pay nga rod ni Ligaya iti nagpintas alugan na. Daytay modelo ka no. Aya, Wan, mukasta. Amo niligaya ti agmanihaw. wan kabsat. Iso nga agad-adal itang agmaneho. Di nasayaat. Wan tapno saanan amarigatan no kastama pan ijay sintro. Tadamot kabukbukudan na alugan. Wan, nasayaat ta napanunot na ti agsuro. Kan gumatang itilugan na. Kanya-kanya. Napanan ni Margarita. Ay, jak amo, dagimay. Basta nakita pa rin mo. Kasta aya. Kwa, rumwarta. Total, awan mat aramidon ta ito'y balay de Margarita. Papananta.
sumarong karta ijay farmhouse. Wan, sumarong karta ijay. Berang maranaan taniligaya. Sige, agmerienda kayo, pay. Wen ngagpaisaw. Agmerienda kayo, babalasang. Wan na, tata. Kasla ngay, kuwa. Kasla nakita kan ngay, tata. Wen, si katay kaduan ni Kabsat Agnaw ngagpapahay ije happy house na. Mailasin ka. Nang ro na ti panagsaom. Ha? Wan aniya. Tasi ka je, katong-tong-tong idini na naagno ije dilan. Kat nagbayag kayo nga nagtong-tong-tong. Ay, wen, siyak. Umay dakmet sa rungkaran ijay ronrono Daga ijay kami kiniligaya. Wan tata. Sige Sa rungkaran dakto Mike wine. Tapno ag-istorya tayaw. Sige, tata. Umay kami mintok. Dinggas, nakasagana ka din dagiti mabalin na may biyahe. Imawag ngamin ti may sasuki. Wan, amo. Nakasaganan. Dahil talamang bagkat yaramidan mi. Sige, isagana yon. Tanas ken nga inton rabi ket maideliveran. Wan, amo. Bili nagngarod dagiti kakadwa taggunay kami itan. Sige, agawaan nyo ti agunay. Tapno maideliver tayo at Dagos. Matungpal, amo. Nalpasan Dinggas. Naibunag tayo dagiti deliver tayo. Wan, just to ni... Naisimpami pa yan itilugan. Wan, nasayat man. Kano nga rin nga ibiyahe tayo? Inton rabi. Dua tala ang ngagbiyahe. Sige nga rin. Saan nga ta delikado? Delikado Ngamnas kan ti panaganad. Mabuti nga sa. Sige lang ang tigbiyahe. Naskan nga daka. Tapno dakaduak nga gidiskarga. Sige nga rin. Dinggas. Ada ka ditang dantay ti dahito. Adda. Nasayat nga rin. Nakasta. Asidagtan iti lugar papananta. Awan Dinggas. Nervyos ak matan. Sige nga di ka kadyat nervyos. Nairwama kon. Malagip ko. Nga idiyad na niyang kuhan. Kat saan mat nga isot ti kadwa mga gitil-deliver. Wan. Ni kalalili ti kanayo nakaduak. Nga mawan ita ni kalalili. Taday je balay da Margarita. Basta ka ni. Ang mga payasan anyang kuhan ti kadwam idi nga gitil-deliver. Awan pa nagtalak ni amo kan kuana. Mas talkan na ni kalalili. Kinpagman. Tagtalak kanyak ni amo. Wan. Iswadi mo dadaalan ti panagtalak na kan ka. Tapno saan ka maitulad kini ang kuan. Wan, Dinggas. Oh, anya. Kumusta Dinggas? Awan parikot iti pagnami kini Jesto ni amo. Nasayat. Di kagdanag. Itad kunto inton bigat tay bingay yun. Amo. Ala, kaya ba ni Jesto ni? Taaginom tayo. Danggayan dak. Wan, amo. Kabsat aman siya. Api nga tangawan pa'y laang niligaya katrapiin. Huwag nga paisaw. Sabay kaduana ni Don Juan. Amangan matnoan niya tinapasama kiniligaya. Kaya't mo asawain. Dakas ti aramidin ni Don Juan kiniligaya. Ay kwa. Ay saan matkit di akasta ngam amangan matno. Ay, tsaka mo kapsat aman siya. Rabiin nga agpaisaw. Awan mo't niligaya. Apay ngay. Ay, tunggal kadwa na day chay adunuan. Talaga nga agdanagak. Nang runa idinapanday chay syudad. Anya ti kayat mo asawain. Kabsat. Ay, ni Astor tinagkuna. Asabali ti ugali ni Don Juan. Apay.
Dagas a tao ni Don Juan. Katuan, dakas matla dayjay a tao akaskin ni Astor. Anya nga rodin ay tinapasamak ni Ligaya. Hun nga rod kabsat aman siya. Rabiin ngam awan pay laeng. Anya nga tan tinapasamak ken kuana. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.